Хайырлы акшамлар. Милет телеканалының эфирінде хаберлер авто нәтижелері программасы диққатыңызға авале етілі. Студияда мен Айша Шулакова çalışам. Біз ярым саат içinde 7 gün devamında olup geçken esas vaka hadiseler hakkında tarif edeceğimiz. Kırım'da Rusya kununu nasıl kaydettiler? Yarımada mütehassıslarını butun halk reyberuf kununda elektron kutularının çalışmağa öğretip başladılar. Kerişte grafikten arta kalgan FCP obyektleri boyunca tış hizmetçinin kontrakt bozuldu. Kırım'ın Cenevi tarafında 40'a yakın adam toprak meselesine uğradı. Kırım'da kasaratlıklarının faal mevsimi başlandı. Musafirhane kompleksleri, parklar ve hizmet etuf sahasının obyektleri samoizolyatsiyadan nasıl çıkarlar? Vatanperverlik bayramı, milli birdemlik ve barışık timsali Tunev'in butun memleket Rusya kununu kaydetti. Adetince bu kunu bir şehirde büyük konsertler teşkil edildi. Ama bu yılı pandemiya sebebinden bayramın şekli biraz değişti. Kırım'da Rusya kunu nasıl kaydetilgeni haqda bizim muhbirlerimiz tarif ederler. Ялта шерінің Нефес музыкасы театры белі композицияларыны icra etті. Шер мемориаты Rusya kununa bağışlап, Nikita Nebatat Бақчанен берабер. Сәкелер ве мұсафірлер үшін бақшыш, яғни чечектерден яратылған арт-объектны азырладылар. Енді Қырымның Женеви пайтақтыны онларча өсімлік яраштыра. Бүгін Ялтада тантаналы шекілде Rusya байрағы көтерілді. Шер мемориятының векілері ise кезні хайырладылар. Что такое Россия? Это мама, это храм, это отеческий дом. Здоровья и удачи нам и нашей стране. Испеки пирог и скажи спасибо. Бойле серлевалы бутын Rusya акциясы Ялтада да кечірілді. Ерлі акимет гүнілілерге пандемия вақытында ярдым көстергенлері үшін бойле татылықын тәшікірлер білдірді. Он очень вкусный. Мы делали вишневый пирог. У нас уже как бы есть опыт. Надеюсь, что нашим волонтерам понравится. Сынырлықлар девамында Ялта регионында 350 гүнілі çalıştı. Олар 2 ай девамында 7000-ге yakın telefon müracaatına cevap verdiler. 1,5 адамға ярдым көстерділер. Бүгін гүнілілер епсі істегенлерге учренклі шеретлеріні тарқаталар. Прекрасное настроение у всех, как и у наших ребят, так и у людей. Люди улыбаются, у них счастье в глазах, поэтому только позитив, только хорошее настроение. Bu ise Судах региона мында 8 внедорожник арабасындан тәшкіл олынған колонна кая төпесіне көтерілі. Ерлі сәкінлер шер юлбашчысынен берабер триколор байрағыны чизалар. Оның мейданлығы 100 квадрат метрні тәшкіл еті. Бұл граффити ресімні құшлар ұчқан юксекліктен көрмеге мүмкін. Ахмешеттің меркези мейданында 3 түслі байрақлар далғалана. Біраз ұзақча ерде пайтақтны мевзуй сергі яраштырды. Оның серлевасы Улу Русияның улу шерлері. Стендлер үстінде мемлекетіміздің 41 мегаполис ақында малюмат тағдым етілген. Мұнда оларының хусусиетлері диқатқа лайық ерлі ве мерақлы делелер көстерілген. Умумен 100 фоторесім ішлетілген. Бір шерінің тарихы еле танышылмақ имканы Қырым сәкінлеріне июнның 20 учіне қадар беріле. Русия күні Қырым сәкінлері үшін яш байрамдыр. Ама адамларының көтерген кейфі бұл мұйым күн олғаныны избатлай. Айша Шулакова, Руслан Минаев, Севиля Меметова, Асан Ибрагимов, Рамазан Аливапов, Милет үшін. Қырымда кайыблер çalışması için mesuliyetli mütehassıslarını öğretip başladılar. Anayasаға түзетулер көрсетілуі бойынша бүтін Rusya рейд беруф күнінде elektron kutular 247 сайлaf нұқтасында ерлештірілежек. Bu sistema boyunca Қырымлылар енді devlet şuramızны seçken ediler. Рейд беруфге азырлық ақында левхамызны seyretiniz. Наталья Гудинина кайблер çalışması boyunca tefsirlerini dinle saylaf noktalarda endi 20 yıldan beri çalışa. Kompleksler ile ise 2 yıl. Onun aytkanına göre bu ağır işdegi en esas hareketler algoritmini ezberlemek gerektir. Провести тестирование и тренировку, подготовить необходимое количество бюллетеней для того, чтобы провести эту тренировку. Соблюдать все правила, то, что нам объяснили, рассказали, и все будет хорошо. Mütehassıslarına Ahmetçete iyunun 20'sine diyor öğretecekler. Elektron kutularını esas üstünlüğü onlar reylerini avtomat şekilde sayalar. Kutularını iyunun birinde yerleştirilecekler. Всего в Крыму у нас будет 247 избирательных участков, оснащенных комплексами обработки избирательных бюллетеней. Город Симферополь, избиратели города Симферополя придут и на всех избирательных участках увидят такие машины. А, например, в городах Саки, Евпатория,
Феодосия, Керчь, Алушта, Ялта. Там самые крупные избирательные участки будут оснащены такими комплексами. Сайлавчы үшін бюллетенні ади яда электрон хутуға қалдырмасы фарқ етмейені сас Рейберевге келмек ве граждан боржны одемектар. Операторы, которые уже сегодня начали обучение по всему Крыму, они как раз и будут не только обслуживать этот комплекс, но и помогать избирателю разобраться, если у кого-то будут сложности в процессе голосования. Рейберев мобильный избиратель адла технология бойынша кече бөле, ознус үшін он айтлы сайлав ноқтасыны сечмек үшін чоқ функциональ меркезге яда территориаль сайлав комиссиясына паспортнен келіп, ариза язмақ керексініз. Бұндан ғайры госуслуги сайтны вастасынын онлайн шекелдері рейбермек үшін ариза йолымаға мүмкін. Июнын 16-сындан есе бұны емде сайлав комиссиясына бежермеге мүмкін, ама бойле аризаны июнын 20-сыне үле сатаки геже йолмаға керек. Чүнки бұл күні аризалар қабулы юкенлене. Для нас это уже привычная практика, очень удобно и для людей, и избирательной комиссии. Понятно, что они получили дополнительную нагрузку, но люди ее выполняют четко, вовремя, в срок. Хатырлатамыз июльнын бірінші күні анаясаға тезетөвлер көрсетілігі бойынша бұтын Русия Рейбереві кечежек. Бір ерде чоқ адам топланмасын ве коронавирусдар қалмасын деп июнын 20-сынден 30-ына же рейберлмесі мүмкін. Эльмас Аблакимова, Севель Меметова, Асан Ибрагимов, Минлеті чун. Тазиявада меркези соқақлар бойы кезінтілер. Адамлар топланған ерлерді көрішувлер ве бераберлікті кечірілген eglenche. Бұлар эпсенді келечек автадан мүмкін олажақ. Ярымада девамлы тенефістен сон алышықлы яшайыш тарзына қайтмаға азыр ма ажеба? Жевап Эльмас Аблакимовада. Базар әртісі күнінден толу самоизоляция режимі лягу етіле буақта Жұмхуриет елбашчысы хабер етті. ОМ өзінің әміріне түзетівлер керсетті. Үйіннің 15-ден жемат топланған ве ашайт ичкен ерлер, чалышачақ музейлер, ачық бассейнлер, бокс үшін заллар ачылачақ. Толу жедвеліне акимиетінің сайтында тапмаға мүмкін. Қырымлылар үшін имтиязлы хатнавды қайтырылачақ. Также принято решение о снятии с 15 июня ограничений, которые касались перевозки льготных категорий граждан. Это важное решение. В связи с этим прошу крымчан быть настороже и помнить, что болезнь все еще с нами, и именно люди старшего поколения являются особенно уязвимыми в такие периоды. Сонки бір хач ай девамында қырымлылар evde отырдылар. Коронавирус адамларының яшайышыны денештірді. Ама шымды енді әрбір шей алышықлы күнлерге қайта. Очень мечтаем поехать на море. Очень. Залы открылись, больше тренироваться, восстанавливаться, проводить время весело, ну и все в принципе. Ходить по магазинам, потому что они долго были закрыты. На выходных планирую отдохнуть. Енді тезден ярымадада тек қырымлылар дегілді мұсафірлерді ратлана бөлежеклер. Туристик объектлеріне енді бронь етмеге мүмкін. Ама Жұмхуриет сәкенлері ратланмақ үшін июньнің ортасындан ерлешеп білселер, Русияның дегер регионларından келгенлер июльнің бірінден мұсафир ола білелер. Самолеты летали, билеты покупались. На данный момент основная масса пассажиров это те, которые летят по служебным командировкам, либо же по делам, по бизнесу. Надеемся на то, что в дальнейшем начнется туристический сезон в полной мере и туристы будут приезжать к нам в Крым. Бұна бақмадан рұқсет етілген фаалиет чешетлерінің іші Роспотребнадзор идаресінің талапларына көре алып барылмалы. Оларға riayet етілмесі қатты шекілде незарет етілежек. София Шукурова, Эльмас Аблакимов, Рафаэль Вахидов, Миллет үшін. Мудеттен кеч қалуф ве бозулған анлашма керішті федераль мақсатлы программа объектлері бойынша рейд кечірділер. Тешкірівді Қырымның вице-премьері Евгений Кабанов ве құрыжылық ве мемарлық везірі Михаил Храмов реберлік еттілер. Біздің телевизион группамызда Қараман шерге етіп барды. Эльмас Аблакимова девам ете. А как же ваш руководитель обещал, что в конце мая закончится, если вот только художника 25 апреля поставили? Обманули, наврали? Очередной раз? Вице-премьер тыш қызметшінің ішіні теңғи етті. Федераль мақсатлы программа объектлері бойынша рейд бойле башлана. Тешкерев Евгений Кабанов и Михаил Храмов реберлігінде кечірілі. Бірінші ер Аджимушкай адлы мемориалу атта яры-ярға зырдегіл. Деньги за это заплачено, запроцентовано это все? Запроцентовано? Тогда это брак запроцентован. Я хұзырлар, яда иш ішде башланмаған бұ ерде аман-аман 2 елдан берлі не ұшық, не су кечіріп олмадылар. Ерде абадалаштырылмады. Мемориаль комплексінің тамираты ве реставрациясына 60 миллион рублей айырылды. Сегодня было принято однозначное решение расторгнуть. В ближайшее время туда будет определен в режиме ЕД поставщика
скажем так, на порядок профессиональный подрядчик. Уверен, что в течение сентября-октября месяца мы этот объект сдадим в эксплуатацию. Федераль мақсадлы программаның екінші объекті антик керечіні танытқан ер метридат басамағдыр. Дақ үстінде шаншырет абидесі 100%-ға азыр. Бұйық метридат мердевенің ярусларында есе ишда қайнай. В принципе, уже на завершающем этапе все бетонные работы, лестничные марши. Сейчас идет активно очень кладка воссоздаваемых стен, укладка ступеней. Мында 80 адам çalışа, деварлар үстінде великий рельеф яратыла. Якында Москвадан грифонларының экейлері кетірілді. Тыш қызметші енді 315 миллион рублей масраф етті. Осмотром объекта я, честно говоря, удовлетворен. Качество удовлетворительно, есть, конечно, нюансы определенные, но в целом молодцы, в графике подрядная организация и по выполнению работы, по освоению кассового плана. Так держать. Ишлерні мында 2020 сенесінің сентябрь айына же екілмеге ниетленелер. Эльмас Аблакимова, Вера Фаэль-Вахидов. Миллеті чум. Украинаның сабық президенті тыш истихбарат қызметінің елбасшысыны Сергей Семочканы ось муавины оларақ тәлінмеге мечбуретівде қабатлана. Бұл ақта Девлет Тетқиқатлар бюросында хабер еттілер. Бұйық келері олмағанына бақмадан Сергей Семочка 2015 сенесінден 2017 сенесіне жепалы евлеріні сатын алайды. Порошенконың адлиеджесі айтқанына көре, она қабатлану фақта весиханы қанунсыз шекілде еткізділер. Бұл весиханы генераль прокурор Ирина Венедиктова өзі кетірмек керекеді. Сабық президентінің қорыжылары баш прокурорының векілерінен қонышмаға редеттілер. Алуштаға яқын ерлешкен Деміржі көйінді 40-ға яқын адам топырақ меселесіне оғрадылар. Олар 2016 сенесі иш адамындан топырақ дамарталарыны сатын алған еділер. Газ, ышық, сув кечірділер, yollar құрдылар. Кемерлері енді чоқтан евлер құры башладылар. Ама кешкен сенесі прокуратурадан қаршы давалар келіп башлады. Дамарталар қанусыз сатын алынған кібі қабаатлар пейда олды. Ақиқат кімінің тарафында олғаныны Эльмас Аблакимова сұраштырды. Алуштаға яқын ерлешкен Деміржінің көйінде топлашув кечірілет, топырақ дамартыларының сайплері ачулана. Мы все брали официально, Госкомрегистр. Это же, тогда давайте отменим Госкомрегистр, давайте отменим все службы, останется только прокуратура. Вот и все. Адамларға прокуратурадан қаршы даварлар келіп башлады. Оларда топырақ масанраға айт веевелерінің юзумжілік үшін құланыла еді деп айтылам. Яғни бұл ерлер шахси мескен құрыжылық үшін келішмей. Я здесь живу и родился здесь, 71-го года. Здесь, как местный, вот на этих участках никогда не было ни виноградников. Здесь такие же были пустующие земли. То есть вот как она есть в первозданном, так она и была. Здесь ничего не произрастало. Прокуратура өзінің қаршы даварларына ве махкеме отыршывларында 9-шы сенелерге айт весиғаларыны копияларына эсаслана. Неоднократно я свои запросы направлял адвокатские в адрес прокуратуры Республики Крым. Неоднократно заявлялись ходатайства в ходе рассмотрения в арбитражном суде дела по иску прокурора об изъятии этих земель. И прокуратура так и не представила документов, подтверждающих законность проведения проверки. Сайкен сабық сайып отопрақларыны 2016 сенесі сатын алған еді. Бұндан сон коммуникациялар кечірді, yollar құрды, sonra дамартыларыны сатып башланды. Оның айтқанларына көре, епсі дамартыларының шақси мескен құрылывы үшін рұқсетнен елде еткен еді. Епсі анлашмаларыны сатуларыны профиль еділерге ресмелештірілген еді. Прокуратура участвовала в общественных слушаниях по закону, да? Администрация проводила эти общественные слушания. Госкомрегистр регистрировал все это дело не только у меня, но и у моих продавцов. И все здесь присутствующие покупали участки не в Украине, не с какими-то сомнительными документами, а именно участки, зарегистрированные в Госкомрегистре. Бөле ағыр меселеге раст келгенлер арасында чоқ балалы мазур қорантасы да бар. Олар енді дамартада кичек иншаат құрудылар. Собирали последние деньги, чтобы построить хотя бы что-то начало какого-то дома. И тут начали нам письма присылать, вот это все из прокуратуры, что мы вас заберем, это все не ваше, никак не может быть ваше. Сатын алынған топырақта құрыжылық башлағанлар арасында Закир Рахимов да бар. Оның айлесі сүргінліктен евел дениз янында яшаған оның үшін оқырымның тамам бұ ерінде демарта сатын алмаға қарар алды. Приобрел арматуру, чтобы вязать каркас, подушку, потом все остальное. И также камень ракушняк приобрел. Но пока все как бы
остановилась. Bu meselenin çözülüvünde yardım sorap adamlar Devlet Duma mebusuna müracaat ettiler. Ruslan Balbek meseleni şahsi nezaretine aldı. Уже дал поручение помощникам подготовить обращение в Генеральную прокуратуру. Считаю, что в данном случае интересы людей нарушены. Biz telekanalımız adından Kırım Cumhuriyeti'nin prokuraturasına resmi şekilde müracaat ettik. Bu vaziyet nasıl dönüşeceğini gözeteceğiz. Elmas Ablakimova, Arsen Fukala, Millet için. Kırım'da kasartkılarının faal mevsimi başlana bu sene. Yarımadamızda 11 kişiге kasartkı borreliozi adlı diagnozu koyuldu. Yuxma hastalıklarını taşıgan böceklerden nasıl kurtarılmak gerek ve olar tüşlegen vakit ne yapmalı? Cevaplar bizim levhamızda. Kasartkılarının çeşitleri ve şekilleri takdim etilgen mında hem zararsız hem de pek haflı soyları var. Kırım'da umumen 12 çeşit kasartkı kayıt etilgen, onlardan 4'ü ensefalit taşıyıcılarıdır. Наиболее опасным является Ixodes ricinus. И приблизительная его численность, вернее, процентное соотношение ко всем клещам приблизительно 60-70%. Aman bir adam kasartkılarga rast kelgendir, olarını tek hurba ya da hayvan üstünde tapmağa mümkün. Находила на своих собаках, потом пришлось убирать. У моего папы были клещи. Один клещ был. Заниматься самолечением нельзя, потому что вы не знаете, энцефалитный он или нет. Ahmetçi sakini sivil kasartkalarla tanış. Yuxma hastalıklarını taşıgan böceklerge tabiatta rast geldim. Kolu üstündeki böcekni vaxtında gördüm. С виду он выглядит черненьким, как маленький паучок. Вот, и укус чувствуется как комара. Вот, и я вовремя его стряхнула, как бы, в принципе, ничего такого серьезного не было. Yarımadanın havası yumşak olğanı sebebinden kasartkalar yılda 12 ay faaller. Ama ensede olar barının sonunda, yazının başında ve sentyabr-oktyabr aylarında ucum eteler. En çok böcekler orman ve parklarda rast gelir. Böyle yerlerde barganda mütehassıslar bergen tavsiyelerge göre kapalı ayakkabı giymege ve böceklerini korkuzgan vastalarını kullanmak gerek. Eğer kasartkı yapışsa, derhal hastahanege müracaat etmelisiniz. Anda böcekni çıkargan son onu laboratoriyaga tetkik ederler. В лечебном учреждении клеща упаковывают в тару, и сам пострадавший доставляют к нам в лабораторию с направлением. Наша лаборатория, паразитологическая лаборатория, определяет вначале видовой состав. То есть относится ли клещ к переносчикам клещевого энцефалита, боррелиоза, анаплазмоза и тому подобное. В дальнейшем этот клещ передается в лабораторию ПЦР, где в нем определяют наличие возбудителей на эти заболевания. Özünüzü ve yakınlarınızı haflı hastalıklardan korçalamak için ormanlarga ve parklarda barganda uzun yenli urba ve kapalı ayakkabı giymek gerek. Hem de mütehassıslar repellentlerini kullanmağa tavsiye ederler. Ev hayvanları olganlarga kezintilerden son onlarını bakmağa zarurdur. София Шукурова, Руслан Минаев, Сабина Денеева, Рафаэль Вахидов, Виталий Голубев, Millet için. Kırım parkları kezintiler için evvelki gibi açıq. Musafirler erте gülegen çiçeklerinin açıluvinen zevklana. Kırımның parlaq güneşinden tirekler tübünde saklana bileler. Gol ve uçan suvlarını da ziyaret etmege mümkün. Bizim icadi takımımız Kırımның Cenubi tarafında yerleşken en meşhur parklarda bulundu. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте померяем температуру. Отлично. 36,5. Стандарт hafsızlık çereleri keçirildi. Kırışte Alupka Parkı'nın ziyaretçilerine mahsus propusk berildi. Kuruq boyunca gezmege sutkada bir kere ve 3 saat devamında mümkün. Aynı vakitte mında 300 adam buluna. Kuruq Muzeyi yarımadamızın sakinleri ve musafirlerinin en sevimli yeridir. Şimdi parka tek avtostansiya tarafından, garbi kapılardan kirmege mümkün. Bu vakitince көрсетілген çareler. Мы в восторге, мы местные, но мы любим этот парк за его чистоту, за то, что он такой ухоженный. Alupka Parkı Vorontsov Sarayı ile bir ansambl. Onu 19. asırının başında Alman bahçıvanı Karl Kebach yaratkan edi. Şimdi ziyaretçiler tek parkka kirebileler. Tariximizni sevgenler için Vorontsovlarının sabık rezidensiyası boyunca онлайн-экскурсия өткерілі. Наш дворец занял второе место по России по онлайн-экскурсиям. Наряду с самыми ведущими. Это первое место Петергоф, третье место Третьяковская галерея. Мы расположились между ними.
Учан сувлар, голлер, кобалар ве дүлбер манзаралар. Атта Аккушлар озені бар. Мында бутун дүниядан 200-ге акын экзотик терек ве чалылар кетіріліп сачылған. Сколько бы раз не приезжал, находишь что-то новое, необычное, красивое, яркое. Бу исе Массандра парка. Мында Кырым наратлары, Хожаман, Эмен ве седір тереклерінің чешлері сачылған. Музей бою кезінті вақытында Массандраның дүлбер яйлалары ачыла. Работает территория с 9 до 17. То есть вот придворцовая территория, по ней можно прогуляться, подышать горным лесным воздухом. Ну а когда уже дворец откроет свои двери, мы будем рады встрече с нашими гостями. Шымды Қорық музейінде гуллерача, оларның юзлерче чешіті бар. Бу селфи ресімні чекмек ве той фотосессиялары үшін ен севімлі ердір. На нее смотри, да. Улыбайся. Мемет ве еделі курсейтівлар яны евленділер. Тойны тап апрель айына планаштырған еділер. Ләкин самоизоляция себебінден оны башқа вақытқа кечірмеге мечбур олдылар. Массандра сарайына чықыш тантанасындан сон келділер. Чифт омырының бірінші адымларыны тамам бу ерде атмаға ве бу күнні ақылларында қалдырмаға истейлер. Решили уже больше не оттягивать и расписаться сегодня. Вот. Сюда приехали, потому что здесь историческое, очень красивое место. Природа очень красивая. Корейзде ерлешкен шифахане территориясы да кезінтілері чун ачық. Бу Қырымның шимали тарафыны башқа ерлерден айырған көшечіктір. А это у нас было всегда, да благословит Аллах 7 раз вошедших в этот дом. Несмотря на то, что были православные, но вот так ему хотелось. Комплекс бойынша экскурсия сарайға баққан территориядан башлана, ләкин бинаға кірмеге ясақ. Сынырлар дәвірінде шифаханенің мұсафірлері қыралларының сабық резиденциясындаки ички қияфетіне қимет кесіп олмайлар. Сейчас стараемся как-то каждый час на 40 минут делать эту экскурсию, чтобы собирать небольшое количество групп, чтобы люди могли посмотреть, посетить вот эту красоту. Айнын сонына же Қырым паркларына кіріш бедава. Июнның ортасында несеғ ярым адамыздың сәкенлері үшін санаторий, отель, мұсафыр ханелер ве башқа объектлер çalışып башлайжақ. Айша Шулакова, Асан Ибрагимов, Милет үшін. Қырымның шимали ғарби ялысында туристик мевсіміне фаль азырлық кетмекті. Шифахане, отель ве ятақханелер яқын заманда мұсафірлеріні қабыл етежек. Бірқач күнден сон анда тек Қырым сакинлері ерлеше білежеклер, ләкин июльнің бірінден Русияның башқа регионларындан келген мұсафірлер де ратланажақ. Келіңіз, азырлықлар кетішатыны берабер сейретейік. Одаларның генераль темізленуі күнде бір қачкере санитар ішлену ве авария циркуляциясы кечірілі. Бөлелікнен шимали ғарби ялының шифахане ве отеллері мұсафірлеріні қаршыламаға азырлана. Я уверена, что в нашем отеле будет безопасно. Судақта 29 санитар курорт муэссесі бар. Бұ шақси объектлерден ғайры. Енді 4 күнден сон ярым адамызның шифаханелеріне бірінші мұсафірлер кірежек. Ләкин бұтте Қырым сакинлері олажақ. Каждый день нам звонят наши постоянные гости и очень просят, они не поняли, как так с 15 числа вроде бы вышел указ, и мы каждый день объясняем, что это пока только для внутреннего крымского туризма. Вот что только с 1 июля мы ждем наших материковых гостей. Судақта туристлеріні қаршыламаға мұсафірлеріні қабыл еткен муэсселерден ғайры акимиетде азырлана. Шер инфраструктурасы да абадалаштырыла. Судақның ялысында адамлар кезіне, кемерлері денізде ялдай. Яз мевсімнің ең қызғын вақытында шер пляжында бош ер тапмаға пек қиын. Шымды есе мында тек ерлі сәкенлері атлана. Мы рады, что сняли ограничения. Теперь с детками вышли прогуляться. Позагорать, покупаться, погулять, насладиться свободной жизнью от карантина. Все налаживается, люди начинают появляться потихонечку, приезжать. Вот. Надеемся, что все будет хорошо. Судақның ялы бойындаки соқақның ұзынлығы 2 километрден зияде. Оалчақ бұрыны ве Женевес қаясының арасында ерлеші. Мында Женевес құлесі көріне. Судақ ве оның этрафы Қырым сакинлеріні ве туристлеріні ойз дүлбер манзаралары ве тарих жиеттен диққатына лайық биналарынен челпеті. Экстрем севгенлер үшін ісе дайвинг ве башқа фаль ратлану чешлері бар. Қавехане ве тюкянлар қапалы, ләкин азырлық толу шекілді алып барыла. Шимали Женюби тарафта пляжлар ве ялы бойы абаданлаштырыла. Девамлы самоизоляцияға бақмадан кешкен сенеге баққанда туристлерінің сайысы да зияде чоқ олмасы бекленіле. Все готовы работать, все ждут, потому что сезон для нас это важно.
Вот. И важно не только для наполнения нашего местного бюджета, но и для наших местных жителей. Дабыр диқатқа лайық абиде князь Багратион атлы теплоход. О 100 ел евелесі құрылған еді. Геми 70 ел Волга өзені бойларында яллады. 90-ның сенелерінің башында есе оны кефеге йолладылар. Мында 2 ел давамында ресторан гемі кібі чалышты. Шымды есе теплоход мында меганом қаясы янында тұра. Зейтун 20 лет. Это пароход князь Багратион, является частной собственностью. Но так сложилось, что то место, где он сейчас находится, территория молодежного форума Таврида, будет там развиваться. Тамам шымды оның кележегі ақында музакерелер кете. Оны Таврида адлы яшлар форумына арт-объект яратылмасы үшін бермеге планлаштыралар. Айша Шулакова, Виталий Голубев, Милет үшін. Қырымда теплицаларда Русияның ilk зейтун бақчасы сачылажақ. КФУ-ның алимлері бұл өсімлік бөле шарайтлерден насыл осечегіні огренежеклер. Шынды теплица құрула вефиде сачыла. Лейхаға 17 миллион рублеге яқын пара айрылды. Эксперименталь лейханың тавсилатлары Невбеткилев хамызда. Фарос қасабасының авасы экзотик мейваларға яраша. Оларның арасында эмді зейтун тереклері. Мұнда оларның бақчасы бар. 8 ел әвелісі Қырым Федераль университетінің хадимлері эксперименталь мақсат иле бақча сачтылар. Здесь у нас самая молодая интенсивная роща оливки растет. И, в общем, здесь порядка 300 деревьев. Кечкенсене тарихты ilk сефер алимлер зейтун яғыны суық шекілді сықып елді еттілер. Ама санайы мықияс үшін субтропик станция пек кичіктір. Оның үшін теплицаларда зейтун бағыны яратмақ қарар алынды. Бұл зейтунны ачық ерде өстірмек бойынша бірінші тырышувдыр. Мы выбираем деревья, которые были в прошлом году особенно продуктивные. Это различные сорта. Сорт Никиская и сорт Кориджола, итальянский. И нам нужно еще обязательно попасть так, чтобы они были либо самоопыляемые, либо опыляли друг друга. Сачылған фиданларны фароста асырайлар. Андан оларны Қырымның чөл тарафына кетірмек керек. Бұл 2,5 саатлық ел. Ершейіні олдықша тез yapmaq керек. Өсімлікке зарар кетірілмесін деп. Чтобы они не подсохли у нас с дороги, мы их слегка сбрызгиваем водой. Сильно нельзя, чтобы не было капельной жидкости. Енді мұнда эксперименталь станция территориясына Али Оқув юртының хадимлері зейтунлардың тамырлары атмасы üzerinde çalışалар. Бұның 2 усулы бар – черенкование ве микроклонирование. Фиданлардың эксретіні бірінші усулнен асырайлар. У нас такой глобальный опыт. Во-первых, это смесь торф-песок, перлит-песок, какой из них лучше. Здесь мы сделали без стимуляторов, без гормонов. Здесь мы делаем отдельно на гормоне ауксиновых кислот, либо мы делаем на уже готовой смеси, которая называется корневин. Значит, здесь это установка туманообразования, идет мелкодисперсное распыление, то есть влага попадает на листики, испаряется, но нету слишком сильного увлажнения, которое может привести к некрозу. Бойси инвитро, яни микроклонирование и чун биотехнологик комплекс. Мында сачылув мальземесі пробирка içinde өстүрелер. Зиманеви донатма ве селекционерлерінің етекчі технологиялары. Тетқиқатларда университетінің мезунлары да иштирак етті. Самая главная задача – поместить образцы на питательную среду. Питательная среда – это по-простому замена земельного субстрата. То есть это такое вещество, где собраны среда, где собраны все микро-макроэлементы, питательные вещества, чтобы растение хорошо себя чувствовало, чтобы оно ни в чем не нуждалось. Зейтун тереклері 14 градустан суық хаваға dayanmaylar. Onun için alimler суық havada osecek terekler üzerinde çalışalar. Параллель шекілді теплицалар да құруламында студентлер çalışа. Енді комплексның конструкциясы текленілді. Пленканен ортмек ве топрақны азырламақ қалды. Емді сувару системасыны кечірмек керек. Проводим такой эксперимент в надежде, что это даст экономический потенциал для новых культур в России. Признаемся, что в России оливку не выращивают промышленно, и поэтому у Крыма есть потенциал выступить вот таким уникальным регионом. 1 гектарға яқын территорияда 1000 дане фидан сачмаға ниетленелер. Енді бұл елі октябрь айында мұнда зейтун бағы пейда олacak. Бөле аналоглар бұтын Русияда жоқ. Бұл эксперименталей хадыр. Келечекте бөле теплицалардан нар ве киви асырамаға ниет бар. Айша Шулакова, Рафаэль Вахидов, Милет үшін. Қырымда автобойле кечті, сізге тек яқшы хаберлер тілейім. Бізден айрылмаңыз, сағлықнен қалыңыз.